Mayapayabak po kaya kayungan, bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yula pong masalese, kaya kayong face mask hanggang mayariya po ing misa. At agkatanla po ring malda, na makyabe tamo pong makibat karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Dakal pong salamat. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyanihig pang paninganak ang paning Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginotang Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu, manatili kaya kayman. At kaya ka, antimorin. Pakamalang kong kapatid,
iting katlong Domingo ning Adbiento, mayaw siyang Gaudete Sunday. Uri ng sabihan, rejoice, tumula at magsaya, uling malapit na ing Paskong pangabait na ning kakatamong Ginoo. Tumula tam king Ginoo, emo puking material abage, nune tutulatam, sasayatam, uling ing kaligtasan, malapit na. Ing Diyos, iya po ing kakatamo, kaligtasan. At bang kanita, lalo tapang kamtan ing kaligtasan na babiyan na kakatamo, si siyan tapang mo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamo, kapatawaran king Diyos. Ginoo, ika ing Diyos ang meging tao, ban kanita'y ligtas mo kami. Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalu. Hesu Kristo, biklat mo balugbog ting maklap. Ibuklat mo ring balugbog mi, king atlis ting mayna. Kristo, pakalulo. Kristo, pakalu. Ginong Jesus, pepalakaran mo ring pili, bustan mong aso panmilag ring alang akarapat, uyab ning takot dat kabiguan. Ginong pakalulo. Ginoo, pakalu. Ing Diyos sa mayupaing tuto pakaluluan ang katamo, at king pang patawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, ang inumi, biriyan mong datang kabusal mi, at maging malapit ka kaya kamingan, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, pangaituliran mong mayakitin mabibiyaya busal mi, podang malapit kaya king metong at metong, at magdalaking kapanayan at katuliran, lalo na karing kalulu at karing daralan kasakitan. Ang kilalaresa na rin tao, king ati kaniting paralan, king yaing datang at tanggapan ding mipnong tula, itiyadon mi keka, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro na ning propeta Isayas. Bustan mo ing desyerto magsayaya, at karinggabun aalangulaga, sibot lang sampaga. Ing desyerto, dalitya at kulisak king tula, maging antiya karing bundok ning Lebano, king Leguana, at maging matabaya antiring marangle ning Carmelo at Sharon. Akit ning balang metong ing ligaya ning Ginoo, akit do ing kayang degulan at upaya. Di na nyo lang sikanan ding gamat ang mapagal at ding tud agagalgal king pamangalambot. Sabyan nyo king ninumang miminalo, siknangan mo ing lugmo at eka tatakot. Daratang yaing Diyos, bana kayong iligtas. Daratang ya banding kekong kasalang, kaya lang parusan. Manakit la ring bulag, at ding maklak, makaramdamla. Ding pile, lundagla, at terak.
at detang pipi, kuli sakla ing tulara. Mirasla Jerusalem ding king mitmong tula, daralit at kukulisak king saya. Maging maligaya la kapilanman, lungkot at kalingasngasan, mawalangan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Datang ka, hati ligtas mo kami. Datang ka, hati ligtas mo kami. Ya ing tapat kapilanman, potang manatulya, papanigya ka ring malulupig. Ya ing babiye pamangan karing danupan, ing Ginoo, ing patimawa karing bihag. Ingino, pasalano mata ring bulag, babango no ring mebigo. Ingino, ingatan no ring dayuan, at sasahupan no ring mebalo at mengulila. Ingino, kaluguran o ring makatuliran, dapot ding balak daring marawak, lilipulan. Ingino, magariya kapilan paman, ing Diyos mo, o Siyon, magariyang alananga. Datang ka, hati ligtas mo kami. Datang ka, hati ligtas mo kami. Pamamasang iba't king sulat ning Apostol Santiago. Mibabata kayo, kapatad, mibabata kayo ang gaking panyatang ning Ginoo. Lawan nyo nung makananuyang manenayang mitmong kapibabatan, ing metong ayortilano, bayo mi kabungang mawalaga, ing kayang gabun. Mapibabatayang manenaya, king mumuna at tauling uran. Sukat kayo namang mibata, kayo pa'y siralog, uling ingaldo ng panyatang ng Ginoo, malapit na. Kapatad, kayo mipapamarsala, ban na kayo atulan ng Diyos, ing hukom malapit ne, at yun king pasbul. Kapatad, ganakan nyo laring propeta, ameging talapagsalita ng Ginoo, gawan nyo lang uliran, yuking kapibabatan, king oras na ning kasakitan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Espiritu ning Ginoo at kanako. Pinili nako ban ipanaral ing maya pabalita karin pakakalulu. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo. At kaya ka, Antimuri. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang atyuking sukulan i Juan Bautista, abalita na ing darapta ng Jesus. Mitubod siyang mapilan karingkeyang alagad at pepapunta na lang kayo ngarang kinutang kang Jesus. Sabihan nyo na mo kaya kami nung kayo itang datang aamanwa ng Juan o kailangan ke pang manayang aliwa nga nang may kibat Jesus. Magbali kayo kang Juan at sabihan nyo kayo ingke kayong dimdam at ikit. Ding bulag manakit lang pasibayo. Ding pile makalakad lang. Ding leproswan kakayap lang. Ding maklap makarandam lang. Ding mete susubli lang miel. Ating mayap abalita mi panaralyaw karing kalulu. Mapalad siya ing tao nga lang pamikakuno tungkol kanako. Kalakura ring alagad ng Juan, migsalitay Jesus karing tao tungkol kang Juan, ngana. Kanitang minta kayo kang Juan king disyerto, naning paninayan yung akit. Metong yang timbong babayutok na ningangin, nano ing liluan yung para alben, metong yang taong makaimalan masanteng, ding taong pakaimalan masanting, karing palasyo lamo mayayakit, inya sasabihan nyo kanako, nanupin ing paninayan yung akit, metong yang propeta, sasabihan ko kaya kayo, ing ikityu may gitya pa king metong nga propeta, uling Juan yung sasabihan ing kasulatan, o yan ing tubod ko nga naning Diyos, itubod keng makapauna keka, banang isadya ing dalanan mo, sasabihan ko kaya kayo, karing sablang linto kete king yato, alapang linto lalong marangal kesa kang Juan. Makanyan man, ing peka mababang dili, karing taong pagarianan ng Diyos, may gitsya karangal kesa kayo. Ing maya pabalita ning kakatam kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayangan. Kumusta na po? So, misindyane po yung katlong kandila ing kule rosas. Katlong Domingo ng Adviento, mayaw siya pong Gaudete Sunday. Buri nang sabihan, rejoice. Tumula kayo at magsaya
uling malapit na ing kaligtasan. Kang kami po ni, makasulod kami o ini, mamaliwa mo na naman. Tutuki kami ing kuli. Bayo tayo po pigunaman iti, bakit kailangan tamong tumula at magsaya? Nano'y tune tula ampong tune saya, no ka rin manibatan ing tune saya at tula. Bayo po ini mag-review tamo, wata kalimutan tayong milabas, first Sunday of Advent, inisplikake po ining Advent read, kaybat nanita, Adventus, Advent, buri ng sabihan, panyatang, the coming, the arrival, at tatlong klaseng panyatang naning Ginoo. He came, Jesus came, may labas na po ito, but He will come again. Jesus will come again. He came, He will come again. But He comes every day. Daratang niya king Vietnam. So He came in history. May ginapong adwang libong banway milabas. Anyaneng Paskong pangabait o itapuing gaganakan tamoy tang milabas. Pero kabang gaganakan tamoy milabas, pagsadyan tamoy daratang, Jesus will come again in glory and in majesty. Inya pong mumunay ang di na tangyariya kilala. He came as a poor person with humility and obedience. Pero kayang katwang panyatang, sigurado nga kilala din, uling datang niya as a king and as a judge. Pero He comes every day in a mysterious way. He comes through His Word. He comes through the Eucharist. He comes in the midst of the people. Daratang niya, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Anya pinpuat yubusal taming kakatamang Ginoo. Daratang niya. Daratang niya po ang ating mangailangan, ating pakakanulong lalapit kakatamang, mag-disguise siya. O ini po, He comes in mystery. O ini, pero inya pong mumunang Domingo ng Adviento, ing paksadyan taming ebanghelyo tungkol yaking panyatang ng pasibay ng Ginoo, the second coming of Jesus, the certainty, talagang magbalik ya pong pasibayo. Kapilan, tamo po malunong kapilan. Inyapin nga na, stay awake, be alert, magsadya kayo, uling eyubalo, nung kapilan niya, magbalik pasibayo. Oning in first Sunday po of Advent, maputot siya pa rin. Magsadya kayo nga na, pero naning tunay pa magsadya, na po sinabi. Second Sunday of Advent, yan na po yung tunay pa magsadya. Naning sinabi ng San Juan Bautista, sumisi kayo at magbalik loob kay Diyos, uling malapit na ing pamag-aari na ng Diyos. Sumisi at magbalik loob kay Diyos. O ini po'y tunay pamagsadya, ing pamanisi at pamagbalik loob kay Diyos. Repentance and conversion. Akakita mo po takal ng dekorasyon ang makapaligid, karing dalan, king pisagban, karing pibale-baleyo. Totoo po masanting yan, pero yung tunay pa magsadya tsuken. Sisyan at sisyaning kasalanan at magbalik loob King Diyos. Bakit po? Bakit pamanyisi?
uling malyaring miyabe in Diyos at in kasalanan. Kasanting na po niyang penaran lang San Juan Bautista, sisyan painggulutan in kasalanan magbalik loob king Diyos, buri nagsabi natin kapatawaran in kasalanan. In kasalanan dalaw nakatamo king apong Ginoo. In kasalanan gagawa nakatamong kasalang ni apong Ginoo. Makananumeng tanggapan ng kasalang naka. Nya kailangan niya po yung pamanyisi ka rin kasalanan. Potang sumisi ka, pahinggulutan mo yung kasalanan at marap na ka kinapong Ginoo. Amen. O ini po yung tunay pa magsadya at pota pong sinisi ka at pepahinggulot ka rin kasalanan kanitaya pa mo lumog in Diyos. Potang linubya ka rin puso tamo, rejoice! Nya katlong Domingo, kanita tapa makapag-rejoice. Kanita tapa mo po makapagsaya. Ano yung nisan isipan tamo? Father, alak pa kong bayong malan. Malawsing Pasko nung wala kong bayong malan. Nung wala kong bayong hairdo. Nung alang hamon. Opo, importante ni. Pero yung importante, mas importante, yapin, ang isadyang puso. Sumisi, pahinggulot ka rin kasalanan. Uling malyaring biyabe in Diyos at in kasalanan. Potang sisisi na ka, pepahinggulot ka rin kasalanan, o itapu at lumubya ka rin puso tamo Jesus, o itayong tunay, saya ang popang tula. Nano po yung sasabihan ng first reading at yuta naging tatlong Domingo, nga na po, lawenye, rejoice, rejoice. Then in first reading, may sulat siya po in first reading, Propeta Isaias, 700 years before the birth of Jesus. Akakit na ng Propeta Isaias ing panyatang na ng Mesiya. Po, nga na kini, daratang niya ing Ginoo, ba na kayong iligtas? Maya pabalita ita. Potang tanggap kang maya pabalita, daratang niya ing Ginoo, nga na, ba na kayong iligtas? Daratang niya banding ke kong kasalam, kaya ng parusan. Kamagsaya kanya, datang niya ing Ginoo, iligtas na ka. So, paano ka? Manakit na rin bulag at ding maklak makarandam lang. Ding maklak, ding bulag, manakit lang. Makapagsaya ka niyan. Ding maklak makarandam lang. Ding pile lundag lang. At terak at detang pipi kulis at laking tula. Buri na pong sabihan king panyatang na ning Ginoo. Ating restoration of life. Ibalik ng biyeta mo. Pagkamalang kong kapatid, alayang lelangan amaklak in Ginoo. Alayang lelangan abulag in Ginoo. Alayang lelangan apiping Ginoo. Alayang lelangan apiling Ginoo. Bakit deng aliwa o atang mibait na rin anak ating deformities, alalang gamat, alalang bitis, alalang balugbog, uli na ning inuman daw, atin lang inuman na panulo. Diba? Niyang Ginoo, potang magbalik yang pasibay, potang datang niya in Mesiyas in talapagligtas, i-restore ning biyeta mo. Itang minunang biyeta mo, king minuna, king paraiso, inyang iyadan ng poye kaya bedeng Diyos king paraiso, alang kasalanan, alang sakit, alang danog, o itapungin yung babalik na ning ginuta mo, king panyatang na, kamatulang,
potang datang yung Ginoo, i-restore na yung biyata mo. Nung masakit ka, lawin niyo po, inyapin kailangan tan tumula, kini, ding masakit nga na, kumayap lang. Kasi ka rin Hudyo, gustong may sakit ka, buri nang sabihan, may kasala ka, at inyang koneksyon, ing sakit ang pong kasalanan. Yan ang misan po, lawin niyo, dengal ba masya sa labunto, o yaka pa miminom, o inong inom, yaka pa sisigarilyo, ay kanyaman, o pilan mong banwa, mana nga, kasalanan mo, ing katawan tamo po, templo nening banal espiritu, ing katawan tamo sagrado ya, itamo mo yung sisira king kakatamong katawan. Pero yung lugod na ng Diyos po at ang datanging Mesiya, Kristo, i-restore na, ibalik na yung biyatang. Kaya ka masaya kanita po at ang datangya, inyapin po kengat ken gospel ngini na sabiyana, tumula kayo, o ini, isan Juan, makasukol niya po San Juan Bautista at atineng darandaman tungkol king kakatamong Ginoo. Pe papuntalan no rin alagad na, kutang yun na mo kaya nung iapining paninayan tamo, o manay tapang ngaliwa, o mintala rin ng alagad ng San Juan, na nung pekibat na ning Ginoo, nga ng San Juan, magbali kayo kang Juan, at sabihin nyo kayang, ingke kayong dimdam at ikit, ding bulag, manakit la, ding pili, makalagad la, ding leproswan, kakayap la, ding maklak, makarandam la, ding mete, susubli lang niya, at ding maya pabalita, may panaral, karing kalulu. Jesus, yan na po'y Mesiya. Jesus, pining sasabihan ng propeta Isaias 700 years ago. Sinabi ng propeta Isaias, king datanging Mesiya, potang datangya, ding maklak makarandam la, ding pile, talakad la, lumakad la, ding bulag manakit la, ding pipi makapagsalita la, at ita po, ingkewanan ng ginutam. Na sinabing, ako na yung Mesiya, lawan nyo, nung nanong dimdam nyo at ikit nyo. Buri ng sabihan, ing Ginoo, babalik na po, ing biyatan. We have to rejoice. Masaya ko po, o malungkot kayo. Baloy po itong nano'y bubungan na ning tula pong saya. Sinulat ko po some benefits of being joyful. Kagising yun ay ngabak, smile. O ikit may ngasawa mo, smile. O tagalang ikit may ngasawa mo, kinya ka ba? Smile. Nga na po, some benefits. O tang, ewari sa sabyanda, nga na, laughter is the best medicine. Number one, botang mag-smile ko, ang popang matulak, ang masaya ko, mo sana sobra po ito, bigla kang may atake. A good hearty laugh relieves physical tension and stress. Makalako pong stress. Potang mag-smile ka. Nyata po ito, lalakad ka kayong dagang smile na kang smile. O aliwa ko buri sabihan ito, A good hearty laugh, potang matula ka, maili ka, ning misang gagalapak ka, it relieves physical tension and stress. Kadwa, it leaves your muscles relaxed for up to 45 minutes. Pota pong masaya ka niya. Dawin nyo, maliwa ka pa nagdaman.
Bala mo rin veins mo kung arteries, magigising lang. Marerelax na kaya sakit ang makabusang ka, potang makabusang ka nalakila. Katlo, smile and laugh nga na, it boosts your immune system. Sisikan ka resistensya. Yan po. Kaya sa akin malungkot kang malungkot. Relax. Maging masaya hanggang malakar mong pamangan. Kader ka sa akin, Anita. Pero yung tunay tamang tulang pong saya, tsuking nga pong Ginoo. Tsuking nga pong Ginoo. At kapat po, and thus improving your resistance to disease. Ing resistensya mo sisikan laban king sakit. Because laughter, siyempre po, kasi niya, laughter is the best medicine. Tumula kang nung nature ing Ginoo. Kaya pong mayakit ing tula nga na ang pong saya nga na pinitang kasabi ko, Father, when you have Jesus, you have everything in life. When you have Jesus, you have everything in life. Paninang sasabihan Jesus, kayo tatakot. Do not worry. How many times na sinabing, do not be afraid? 365 times in the Bible, sinabi ng Jesus, do not be afraid. Do not worry. Pila niyang alto in a year? 365 days. Then every day, do not worry. Because God is with you. God loves you. Ken tutuking Domingo, simba na pong bing makakayabian ito. Ijan San Jose, Luntone Ken, San Jose, nga na Joseph is a just man. Banal yang tao. Nyalawen tao mo nining banal na tao. Ken tutuking Domingo, kanin tayo po pigunaman. Amen. Ipasiyap tamo po ngining kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalangking banwat yatu, at kang Yesu Kristo nga nangabugto nga ginutamo, pengagliking upaya ning banal Espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, kinga nungaldo sinubliang nebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamasamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang ding mete, at king biye alanangga. Amen. manalangin tamo king ginutang Yesu Kristo, ban makirake aking biyetamo, ngening kasalukuyan, at pabandyan na katamo king kayang pangatyo. Ngata mo pong sumabi, umeka Ginoo, iligtas me ing kekang balayan. Umeka Ginoo, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mo, O Ginoo, ing sablang pamakilibayan amanong tingyan mi. Bubuklat mo balugbog ding maklak at kakalagan ding dilaring pipi. Umeka at pagdala mo keng pamikaluguran at pamisan mietong. Inya ng aming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mo, O Ginoo, inganggang tigang ng gabon ning lugod, king kekaming yato. Pataban me ing disyerto, umeka at papamulaklakan mo ing lugod at tula. Inya ng aming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas me ing kekang balayan.
Umeka at lawan mula, O Ginoo, ring hanggang sukulan at elakad mi. Titimawa mo ring biyag, umeka at dinan mo keng kalayan. Inya ng aming manalangin. Umeka, Ginoo, iligtas maing kekang balayan. Umeka at lawan mula, O Ginoo, ring hanggang gerang pigmulan mi. Papawi mo yung sakit at takot. Umeka at pagan mo ing kapayapan. Inya ng aming manalangin. Umeka, Ginoo, iligtas maing kekang balayan. Umeka at lawan mo, O Ginoo, ing sablang danop ay miapakibatan. Didinan mong tinapering danupan. Umeka at bustan mong idakeming at yuke kami. Inya ng aming manalangin. Umeka, Ginoo, iligtas maing kekang balayan. Umeka at lawan mo, O Ginoo, ing dimut dang kasalpantayanan ding puso mi. Bubuklat mo mata ring bulag. Umeka at dagdagan mo yung kaya kaming kasalpantayanan. Inya ng aming manalangin. Umeka, Ginoo, iligtas maing kekang balayan. Ngeni po adwan taming sarili tam kapag nasan. Inya ng aming manalangin. Umeka, Ginoo, iligtas maing kekang balayan. Ginong Jesus, umeka at pasignangan mo kami at ibayo, metong kakya kami at anak ng Diyos, kaya kaming Ginoo, manggaman king alananga. Amen. Kayo ng
Manalangin tamo kapatad maiting kakatamang dawon. Ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap man king arapaning Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapan sana ning Ginoy tindaon karinggamat mo, king ikapuri at kelagayan ning kayang lagyo, king kakatang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang itingayin ayayampang mi king kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlud as sakripisyo king kakang dangalan at tuneming Eukaristiya at kaligtasan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kekon di mo rin, Iyat na yoring pusoyo. makayat na no, king Gino. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ikpang Diyos king alanan gat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi. Inyang migpakumbabayang megisaut kaya kami anting tao. Ti paranitang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kami, ing dalan pa ing turo king kaligtasan. Ngayon ipanayan mi tangaldo, potangi Kristong Ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya, kanita maging kaya kami sa itang kaligtasan na pengako na, ang ngeni paninayan mi king mipnong kasalpantayanan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalun pumi, pabanalan mo sa detingayin kingupaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang luking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyane karingkayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti. Ikongan at minumko kaniti. Iti kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggam tipan. Ammi bububar kaya kayo at para karing sablang tao. Panketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ang misteryo ning kasalpantayanan. Ni Cristo din tangya at tatangya ka, in Virgen Maria, ni bait niya. Ni Cristo din tangya at tatangya ka, Maranatha, Amen, natanglakan. Inyangin ing gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ing anak mo, daraon miya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Kanakan me o ikpaw, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto iyato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, ating mabilog abalayana ning Diyos. Kanakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang miyang nabiye, tanggapan mo sa aking maligayang mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuwan na Birhen Mariin duning Diyos, kambi ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristo kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupayang tuto, kabumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe, may kakapatid, may nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiro na ning ginutang. Isang bayan
ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan. At maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Muling kekain harian, ating kayong ayan, ating ligaya, magkakan, O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaan timurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. O ning Ginotang Jesucristo, ing makaibig tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat agkasmiyay nga mano mo at kumayap na. Katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan tala puring CGC o Asharet, nung nuka rin tamo po maglinya. Baydahan niya pamurin po at alana pong sasabing Amen. Salamat po. Maya sabane ko
panalangin tamo. O Diyos ning pakalulo, ipagkaloob na sa kaya kami niting banal na Eucharistia, ingke kang divinong kasaupan, ikabos na kami karing kekeng kasalanan, at isadya para kingaldo ng kebaitan, ning kaya kaming talapagligtas, aginumi manggaman king alananggaw. Amen. Luklo kayo po sagli para karining announcement. So December 10 and 11, 2022, simbang gabi schedule po. Holy Rosary Parish, December 15 to 23, ing misa tamo po 7:30 p.m. in English. So ing simbang gabi, 7:30 po keng pisamban. At itang December 16 hanggang 24, at intamo pong misa muna naman keti 4:30 ning abak ing Kapampangan. So ito pong bengi 7:30 in English, itang abak 4:30 a.m. in Kapampangan. Regular masses at HRP December 15 to 24, at intapang orin misang 6:30 a.m. para kareta pong yung makasimbang itang alas 4:30 ng abak. Except December 18 Sunday, our regular mass schedule, 7, 8:30, 10 a.m. Kaibat alas 2 ninggat panapod, 3:30 p.m. ang po pa pong alas 5. Barrio Chapels, December 15 hanggang pong 23, 6 p.m. Santo Cristo, Santo Rosario at San Jose Chapels. 7 p.m. San Roque at San Pablo Chapels. December 16 to 24, 5 a.m. San Vicente, Ampong San Nicolas Chapels. Pasibayo po in kakatamang fundraising sa Ilad de Patio, anti mo po yung gagawan tamo, o ngeni bangkanita, lalo pang maganap ingke kayong tulat pong saya, at intamang titindang aslam ang pong buro. Kaya pong buro'y kaming gagawa. Kaya ngaslam tukunan mi po karing aliwa. Na naman nga sobra ang umiyabiya po kaya restoration ning Pisamban Marabol. So maninaya po ka rin, bangka nito mi kompleto yung sayayo, mga kumburo, ang po pa pong maniltilan HRP Aslam Kapampangan. Kaya kayo nga po, dakala-dakala salamat, kaya kayong presensya, bendisyon na nakatamo, ning malugod at Diyos. Eyo pamurin po lalakoring face mask yu, emo po keng COVID, none ing air pollution. Protection niya po ini. Niya baluta mo po ating air pollution, panlaban niya muna naman ing face mask. Po. So mimingat po ating pa pong variants, mimingat ating pamuring COVID. Dakal po salamat. Talakad tamo para king tauling bendisyon. Ingino manatili kaya kayo. At kaya timurin. At bendisyon na kayo ning malugod at Diyos, at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santo Misa mi daunne, umeta na king kapayapan. Salamat King Diyos. Ulisan kami pagkulang, ulisan kayong masaya, na malungkot ulit na tangyaring
ang komit na tulak, ulis ang kayong masaya, e nako malungkot uling natangyay Ginoo. Ulis ang komit na tulak, ulis ang